Sesampune ide sang maragu suci praderau napa iri kering indra lokopoe dewa ratu sa cukup ledang kayu dami sane mangkin mau jamil ide yang mangkin purun titiang ojak minekadi pawacanan yang itu udah nanak sang maraga resi sane kalintang mau tamu pamekasnya idewo apang prasida mirati apulwe bawas maniru anggen nuntun piluir bawas manir marep tekaning idewut saat makeangen nuntun paru panjang kiri kering yang hati apangat noro sejeroning kauripat sumangdennya prasida idewo nuntunan paru panjang apang singnya dadi iwang pengerti anak kita sangat agusi sane kalintang mau tamu dewa lintang
Kalintang luwih yen buat ragani dewa pamekas ada itu di kauripan ternyata nyala pongkot akan swarga yang kapit ayun ban mani teragani dewa dan dijatmu mata presiden rau pedak cangkil main ke swarga mana labang yang mula maka yang kadirasa kedasarin ide telep ring sejeroning daging sastra sane kalintang suci agak nonton kenal dasar ide telep ring sejeroning sastra lagi dur presiden nuntunan iya ipanjang itu di Jagati manganda siada swarga para panjang utawi manusia sane wenten iri kering kauripan durmaning presiden ide nuntunan dumugi astuh napi luwih sangsane dados tatujon abang presiden kepanggih puput kadia sampuni kemina kadip tel paucana ide yang siudor ngeraris ane mangkit katiwalan untuk ide sama ragu suci amporaya hati-hati ada uduh ratu yang indah banget kadirasa di tiang mas pengampur durmaning ampurayang padewekan di tiangnya puniki
kalintang degel rauh pedap tangkil lintang tuno daging sastra kenal ring sejeroning daging sastra kalintang tunenya padewekan di tiang ratu wanda mana sawenten nyo padewekan titiang cangkil majeng ring paluh kiratu wantah mawit sangkaning titiang subakti majeng ring paluh kiratu nedang ratu mapa pengerau padewekan titiang majeng ring paluh kiratu dumugi astu suweco ledang paluh kiratu majeng ring padewekan titiang angin tiadang nabilwir paswecan paluh kiratu maretekaning padewekan titiang sakma ke angin titiang bekel irike ring sejeroning kauripan riantukan ring sejeroning kauripan punika kalipun antuk kautama sawire sane kaseluh indriya setatu ngeliput ring sejeroning maurip di jagati lan gomine saya nikenaler sawirih jagat kaseluh sane mangkin sampun minekadi wayah
antuk sane kasenguh kaliutuh nika kemawinan kadiraso patut dados doh wancah setatup meyegan ring sejeroni jaga Wapi anak kesayan anyong sang jadi ora tuaku dening kaliput antuk sane ke bawas kali mapuare papinah kasenguh nyungsah ratu sane pado napi kemawinan dados purun titiang ningaya kebaosan nyungsang ring sejeroning dagil jagat riantukan sane patut kasenguh iwang kadia sampunikeun yen teu uningayang titiak majeng ring palungguh iratu